Konke lokhu kwacala ngalesikhathi kushona lendlovukati lebeyisidala. Asiyindzawo thina lakhaya. Lelikhaya leli ngelethu. Salishelwa ngumake. La kwasanomini phela lana ngoba kwasawena awuzange kuphinze utihluphe la solo wagcina wena ngemngwabo awutanga ngisho ukutogeza emanti lana sinyalo wena sofuna lelikhaya libitwa ngitibongo ukuthi nizanga la Anithi ke abelakhela bona labantwana ukuthi kube ngibo labahlala kini. Sinika imizuzu lengama30 kuthi afike lo mvendeni suyedala. Nangenjalo niyaphuma niyaphela lakhaya. Lengikulethile mina yiwili yakhe lakubala yena. sosho ukuthi umnene seangahluleka bhala nje kwelipheshana atosinika lana sichamuka kunina Nakunebantfu labede emagameni la ekhaya. Ngini. Ngani nawe malume lelikhaya leli ngelami. Emuva ekhaya ikhumbula ngifikelwa luthando tikhathi leti mnyama emaphupho asehlakaleni tihlobo letishonile